이거 어떻게 해야 돼요? 오 이거 얼마큼 많이 썼죠? 솔직히 엄마 거보다 맛이 없어. 야 나가. Сайн байна уу? Чанан байна. Түрүүчийн удаагийн бичлэгээр Монгол хол хийж үзсэн байсан шүү дээ. Тэгээд энэ удаагийн бичлэгээр юу хийвэл зүгээр вэ гэж бодож агаад солонгос хоол хийж үзэхээр шийдсэн байгаа. Монгол хүмүүсийн хамгийн дуртай хит хитэн солонгос хоолууд байдаг шүү дээ. Чевбүкэн, бибимбап, 불고기, 떡볶이. Мөн үү? Биш үү? Олон янзын монгол хүмүүсийн дуртай солонгос хооллуудын дундаас 떡볶и хийж үзүүлвэл бас сонирхолтой болов гэж бодсон. Тэгээд нөгөө нэг монгол хоолны газартаа ороход шүлтэй хоол захиалж иддэг штеп. Тэгээд шүлтэй хоол захиалж идэхэд заавал авдаг юм байдаг. Юу гэдэг юм мэдгүй. Мантуу ч юм уу гамбирэдэ штеп. Тэрнтэй адилхан 떡볶и болон кимбапыг хамт идвэл маш их амттай байдаг. Тэгээд өнөөдрийн бичлэгээр кимбап болон 떡볶и хийж үзүүлэх гэж байгаа. Вэ subscribe дарцсан уу? 완벽해. 자. 전화. 데쳐야지. 그런 걸로. 하다못해 세. 와, 잘 듣는다. 짠! 너무 맛있다. 아니면 반찬으로 먹으면 되지. 반찬으로 먹으면 진짜 맛있어. 알지 무슨 맛인지. 알아. 반찬으로 먹으면. 왜? 어때? 너무 맛있어. 너무 맛있어? 알았어. 진짜 맛있어. 알았어, 됐어. 짠. 짜란. 한 숟가락. 저는 좋아하니까 한 숟가락. 짠. 어디 있어? 그지?
우와. 좋은데? 궁금하잖아. 숟가락 나. 으찌 subscribe 따르츠노. 완벽해. 아주 좋아. 짜란! Ингэж 떡볶이 болон 김밥 хийж дуслаа. Бид хоёр хамт идэж үзнэ. 어제 맛있어? 너무 맛있어. 아 이거 컷 잘라야겠다. 치즈가 다 굳었네요. 여러분 치즈 다 굳었어요. 이거 어떡하지? 아 떡볶이 먹어봐야겠다. 맛 어떤지 먹어보고 말해줘. 알았지? 오고. 떨어뜨려서. 이렇게부터 먹어보겠어요. 맛있나요? 진짜 맛있어. 진짜 맛있어 근데. 맛있어. 맛있지? 맛있다. 진짜 맛있어. 완전 맛있는데? 김밥에 올려서 먹어야지. 너무 맛있는데? 진짜 맛있지? 맛있어. 거짓말 아니고 진짜 맛있어요. 진짜. 특히 김밥이 진짜 맛있어요. 진짜 완전 맛있어. 김밥이 진짜. 진짜 맛있어. 찍어도 돼? 응. 자, 이게 떡볶이 버섯 김밥 хийж үзлээ. бас идэж үзлээ. 맛있었어? 맛있었습니까? 얼마큼 맛있었죠? 맛있었습니까? 네. За тэгэхээр миний рецептийг дагаад гэртээ хийж үзээрэй. Бичлэг таалагдсан бол subscribe болон лайк дарж өгөөрэй. Дахин уулзцгаая. Баяртай.